Magkutotes siya tage nakye amen ye gloria a Dios banak nakanaw nak jojo likakwa sa spena ruchichochain. Mano pastor Dios usuktesin kakwe ut antios negakeli kakolubali kakonal chi guang sa li templo in hokila sumatin kakwa usuktesin kre ut holitoke chikwahbak. Un pacto con Dios. Ali tema reli ayuno, bejal. Inaustis ka ba, pero kausilala tiyo amanakwan. Chan-chanta nali kwink li ishk, kisye, tink amo chali kwink, o tink ame chali ishk, sesk ekun li pacto. Unak sesk ekun li pacto, mates kachrip, mates kanabrip, re ositsiyap, chambero tesmanu, tohaan likam te kachokre. Entonces, kak auslak li kak angel li kak juam li kapabal nakamanaki kuangkorik ili kakwa Dios. Amen. O kanak katsolak rati li kakwa Dios o si menus tiklali kung or mat auslak magkunakta ning ke predikar lain. Taksila Biblia li sak amchak la santiku. Amen. Tsaka konil. Uli makala santilku. Masat solok herman. Ha? Haruk ayat solok. Taksila ko kasa tulak sa solebal. Kun wani kuip, oship, kayip. Betar ini? Just solok. Nakinawli ilok ruhu. Napala kesya. Ayos. Dahil ito kung di ko tinglok na kibil. Pero nakat ilok. Napala kesya. Tinsora karati ni Dios. Pero lit na celular ay si chiskondit yo solopal. Usting ana ilok ruhu yo chistaubal. Usting ana roots ibak stikips ibak sa celular. Unak tajere naksik ili Biblia. Ara na che alain makain rean. Porque mo kuning ilok ti ruhu chanas ke. Lartik ti mo kuchik na zecho siya. To ilok sali 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Kuan kuip dia kalt kil sa kumpa trenat sa kung li jonal pues sinke kamel reli kairman pero ek ases tauru pero kuan kuip li rakalt kil. Amén. 20 kil 1 Corintios 14:20 y después toshik sali Efesios 4:14. Kuip akili versículo takil chisale kachol. Masya tabli Corintios 1 de Corintios capítulo 14 versículo 20. Naktatao tajeli amén. Bueno. Nakisas abali Dios yukwabeh ahulbeh ut santil musikeh. Abinasje. Esin herman chan. Chan chanakesh lik ulaal. Shpanak eblik ulaal. Ingana keshbanu lima usilal. Habanan mesh oslak honekesh nekek oslak likokal akalak panreru lek aus spanak moko kokales tachik yokep sali Efesios 4:14 abi moko kakes tachik likokal nekespa lik akreru nekechere la es makwa es kokal Hokanak mek erit si palaik spane pline ke palaing rikin halang tihle ratin likakwa Dios. Suno magib herman. Chanru li kwinkli isklah papanel tak ik sa spapal. Chankiru. Aruten to tispanu sa aruchichoch naktik li ishk li kwink sa angeli Dios. Kuan kwip Cristiele apóstol Pablo, space at nagrik enebla la Corintio y después skorik enebla Éfeso. Entonces harán Cristiele Pablo chihokain chanruna ebritenamita an tekik sa spapangkil evangelio. Amén.
Chan chanakesh lik ula alchan. Apamo ko kakesh ta chilikok alchan. Ven quisiera las Corintios. Chan chanakesh lik ula al. Ochko oseli Efesios. Moko kakesh ta chilikok alchan. Bueno, aruna spano lik ula al. Ha? Karu siya paano sa ula nila at ha? Kanakanaw. Ha? Abi bitin jaja. Lakpa lo kisya sa kain. Chanchanakesh lik ulaal. Entonces, arus olanin chakrak ulaal. Ha? Linabeh. Ito, bukuan tayo alis to. Kuing atuk lik ulaal. Matkik. Inka. Amen. Ay kisya la pabre. Naranas niya. Pero arulit ket la papanel. Arulit satri la papanel. Haalirati ni Dios. Porque quilikwi is narabirati ni Dios. Honak ihon. Honak usa. Honak wakli. Porque Dios se cankil lirati ni Dios. Amen. Naranas niya el apóstol Pablo. Chanchanakesh lik ulaal. Lik ulaal chan mo kunah ko sa tama usidal konas tuuk nas ko sila. Nats oka na chakikire ho kanak na jabak lik ulaal. Napal tanan ke joka ke siya ako si jabak lah wangel siya ako si uy nak lah wangel sa tem sangkep ta ke pero aw na ka uyin aw na ka jabak porque nakakuha nak li Dios tat kechik sa lapabal. Cuánta naksik sa ilok kagwena sa Diyos sa lik angel. Cuánta siya kagwena ayas paypas konas ko yamak ay strapa yung andras kaypas sos strapas mamas papa o ganas ko sa ayunik. Cuánta ka mga siya sa kagwe. Pero lah Pablo kisye chanchanakesh lik ulaan. Arus ka mo na siya Shpana eplik ulaal chan ika nekeshpanuli mausilal abanan chan mesk oslak honekek oslak likok al chan aran las kochelik in likok al. Chan kirus ju am cik likok al. So at nagtiris lik ulaal an lakwan jo keplik in lis ju am likok al. Akskilik ulaal. Kisola nili na beh li chukwa beh ski pero banan salis juam sik likok al halan sik nakutun konak likatsin konak likok al herman likok al a veces ne que espanuli ne que rach sa chole banak us joke no me sakot si ok likon sa chola anak us jo na seek na piskok pa sa isol na kiste chino sa sihon I salihon ut sasos panungkil out porque tokok al bukunas nautak arut Diyos panungkil. Entonces la Pablo que ulag rikinep la Efeso kisye chiko ka inrep mokuho ka kestalikok al chan. Kilak li Efesos pe. Enak tatabiru arul Diyos siya malaki. Mokoho kakesta chik likok al chan nakespa lik akreru nakejere chan. Makokan? Arnas siya na ekre. Bitat sakas kachina kana mari tak ere ka kapapa. Tak ere ka. Ot naknarabiat na kachin usyan akwan sa isola anak gitkulong sa tem kita check waras ke bareka hanan na bes ke ochas lessons. Por eso le kakwa Dios se chosha mukuho chan tiru nak usuk ni nak juga bek nak usuk anik halan nak usuk li Dios. Nak usuk li Dios hermano es que narana tat kwaklik salish ángel. Nakli Dios nakatsus chikaw honatiasli Hebreos ebinikinkul chokwalaling akoltan nakebintik ut nakebingus chikaw chan.
Kwanta na mensahe na akmang para mas sakal tis payo ulat tis alura na nakning kosla pero likagwa mo kanta na spanokek out porque li Dios narak na kunalik yokochi ating sa musik. Napal ka nagerak ating sa musik. Ika nagerak ahek sa musik. Mayalatot sira. Hona kapire herman. Hona elelik. Aninaw arwa ministeryo kwan. Maray laat profeta, maray laat apostol, maray laat evangelista, maray laat pastor, maray laat maestro, maray laat ilolbisyon. Pero panan li Dios at anghelaan trah naklikagwa at uching tag-ik ho kananasye muguho kakata chilikok alchon. Na jukwa sa lero Diyos muguho kakesta likok al mayilepa li leni tanah. Chan likok alina nakon na chalo ko nak 3 años. Mama, yo tsaka hopali lika na petrol sa shoulder na kash mama joy batek so hayas apa an sabi ho kana kiskerelis mama ko kan utanaber kispa litikti. Chan likachin. Onak kwanchik na le na be ka chukwa be to na rabirik irilo rabipal to nak naspa. Makita akilal jo chinumta kanakwan yaleya tanaya tekti jo ke chi oxing relich akilal nakulong sa templo kasay chol nakulong sa templo ina ilnat nakulong sa templo ya ilok na jal nakulong sa templo magalaba matyo chikik masikresa chosha masay chol yosikin inka khuna kilisay chol chirish haan lahtsa ha Nasjere ila angel, masharil potlis margarit kakeganar, kachi sa chol sa evangelio. Kachi sana sa kalikwa. Ikachi na ukak, anak kwansis kakeganar chankebla tsake. Hokanak lah Pablo kisje. Tintonak sa lajuam laat isichis koneri shik ilok. Isichis koneli makekwank. Isichis koneli tikiti, isichis koneli abang, isichis koneli emali kakaling, isichis koneli kamsing rikiru kagwa. Isichis koneli. Kama asyali kerman, anak matwali kerman syukra ini, nakwa ko na nakakuli jalek, yan nakapok sa kabe. Nakwan sa jalek, nasya, en las luchas, en las pruebas. No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Pero chande pinashala al sabe. Nakhonak li sul, china telom al, nanyan ashpok liray lasashbe. Shekenak na ogche balik match na rakse ol church chirish ol church sa khalana ol church unas chale na berch no me wow chulok sa skolom khapere jabak yakisik maya lasik alach akilalat kita chik barak titat atinak chak kita kwakik sa angel Dios chanchanakat stu amlik ulaal Toch des keh kita kagel lita tseka maya lapat chak. Wane keche ayos urut khati herman apan chena patush ayos herman kun de patush mas tibelingwa. Likok altruk tispanch kamaan. Likok altis je mama karus tibelingwa ya mola pa aqua eto kalagwa lain wakta block ning pollo campero. Asi aljo pat okay pogo mo kuna now tak auslak. Pero la es chali kagwa bukuko kakes na chili kokal. Amen. Atkus kamu na chili latini Dios abi. La es magwa es kokal chanah Pablo. Ho kanak mek erich palaik chan. Amen. Chan kura pala kwang salikat tiempo la nakwan. Parkwani palakaan. Arkonan herman, bingkat kulum alakig laat. Sal ko na herman, akwet angelil, sat pala jo chanages ke, kakana akayun jo. Akala akong ochins kat hulak to ela.
שיש פוקרים, שיש בלעירים, או שיש קנה לקשל לא, לקשל צ'אביל. Mekeri si malaki siya na Pablo. Aron nag-espano kung tubak li kokal, nag-espokrit si Batsong. Ut marisa akala na hanaak siya ko, siya iskrit siya akilal, ya siya ispabri, siya ispokrit. Por eso laat ak angel, laol ak angel, mayalak tekirut kak panukiling ka, kwen si kapano, spanak mok lao si kalas ako li Dios. Lis angel de Dios, hermano, angel unak ikulak-kulak sa lajuam. Mukuchakis na jokat tisiking ka, si ubek jokat tisikulak-kulak. Mare sa samas no me, sa hop tsakagit, pero sa saman ay ingkaj tap ano tat ok tsikalak tat ik sa angel de Dios. Marekwan a herman signekatril laat tentonak tak am se usilal renak ikalak angel. Makiputre herman para ke no me kung sa Amerika sin no me lain. Porque anak ko uno ko sa kalakalan si tenamit. Tesya ke mare mas esakro ko dak herman sa tenamit tesya. Ileba hermano Jesus asip ko sa eskete sa ichol sorak angele nakneke polikok alsi kama na kespano bejal eja kama kespano ses at repletik sa school unak ses kuri sa be ha shekela chishene keriri utla olak angel chani kakwa Dios mukuho kakesta chikaan mek erchi malaki spanak laes ak angel kualaling agol laes likwak san li Jesucristo. Por eso kaya kachol kudalik likutan chanchan kesik ulal apa mukuho kakesta likokal arutin pano sa linjuam naktingik tentonak kuang lichabi lal quick-in. Tentonak kosloi likwachak angelil. Tentonak tingkuang sa siyalal. Tinrali kwas quick-in o tingkuishmak likwachak angelil. Entonces, at ichain mukutruk talat sa chinumtak sa Spain hermano ut hermana. Napasot katirak lao, lain ahbit Chanel. Amen. Laat ahbit Chanel. Apana lahtsanas je, pero laat ahki sier bochan lahtsake. Chan ko naklao sier o lahtsa, shik nakilkip. Nakamakikwakip. Nakakatskip si atin sa angkelin. Ot nas je, papay reyos, papay kela, inchan lahtsa. Makipurenak takos chan lahtsa. To'o biru. Porque natkulak ko na natkulong li Dios sa Chosatan la infiel itstibel chaklat sake. Amen. Por eso, isis yu amni kok alagikin. Likagwa Jesus kisye kung chili atin chili shep likok al. Chanchan na kasi likok al jas panakreblis di makwa kung kiyos apan eblis tikis olep inka halina kespano. Halit kata biru. Maguting kanak tama lagikin. Pero aw na li Jesus siya nakrems kung kini Diyos ti kokal. Apan nasye lis unis olep. Naknasak pas mama aksak dis ore kung orikin. Kung nanak sa chomas sak mas kung nak 20 slob. Ay naw laat masyat sak laat si 50 60 lagis. Lain sa siyang kulay. Ha. Kung siya nag-chapter ko, hermano, sa lagis, harap ito kitulakarang anak-anaw. Lais sa singkul tsak lain. Amen. Pero laat, hermano, kung nakikising ak elik, ikwak sa ochot, shikwe sa komedor. Shikwe. Mo po mo nagsabilos kung kapal sa kungkutan? Inka. Mag-aktra porque anará usek. Entonces, hermano, hilakli Hebreos 5:12, catch cantakil. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Entonces, sale all. Abina siya.
Anakkuan la es la chik aksolonel shmanak akhunshina keshpaanchan. Amen. Harut siya apa onik herman. Harut siya ba angkin nagakam sa latyuam. Anis nakam 5 años, tak sila ko nagakam 5 años sa angkin ni Dios. Makon? Antok ulalesh. O manak sa sulak, ano am 10 años. Hermano José, hola chico. Hermano, hermano diácono. Hermano José, ¿qué? Hermano José. 10 años. Ota 10 años an chandak Pablo. La es la chica solonel chan. Utunel. Na mana katya. Ako tabi na kala elder ka na usa. Porque tokyo chitolak. La ola ak nakakam na palsya. Nuko ilok sa Espanya. Tok tikipan chokep. Chin maskaw na karakok atin sa Espanya. Kana ba alam mausal herman? Kana ba etin herman? Kana ba hobok herman? Kana ba il herman? Pero gikin magsa kana ulat. Porque la achik chan la Pablo solonet achik awachan. Utunan achik chan. O sea que sa la juam la utong nakskhala la juam chuli Cristo chuli ruchichot hermano. De ya ka na siya Pablo. Ko ofrenda en yo creo que Pablo yo creo. Arusye apan terah nak tok utek ucik ceru li sol chak hushilchan nak se Pablo Dios. Chan chanesik lik ulaal itok natuuk itok makinat se kanchan la ese que nam na kunak ulaal tok natuuk tok mak asna lep inka nasnaw parkwan li us ut parkwan li inka uschan. Pikuan la siya 15 años apapanik usra na siya thalara herman matpletik sa ko church mahop sikla ko la ako it's aka atin ma chile churu sikla ko la ako chule makene ke papan vanegeste atikera kada akana rus kap na piskok utas pori ka chin nas kach piskok churu shikchan mashala ma solonel chica hermanaan inka utli pacto sa erik Dios sa te hagwa sa timpa panakwan ayish la kelima usilal chanas ke sa altar ayish la ke ayish ulak ayish ulak limaos chanas ke. Deja kemana kat Jerman? Tok ayah syulak. Adios, adios. Chanas kenak nasik. Sket khun siap kuit siap. Aku cisya ask bienvenido. Mas negat ek se tem kon shil herman. Tok saint olay to nakwan in kaji saint ol kaji think ek se tem. Chanas ke. Embes ke kawuk e ka joka skup sinkire which is ok. Kwan anakuan kamarak li hermano hermano José Dios ke bachol kwan ke anakuan check ke aks ela kap ni tok sa kap jala kap chikiruli tok jo kap chi ok la sia skakip item skatikip chak li mission ai skolop to ilang chan ke neges ke skolop to ilang makamat Joseph Allah Pablo kuchan chanakas tadik ula alcha. Haana ini tento ta bano naktatkik sa pamangkin ni Dios. Chisep chaklikakwa. Chisep nakulol ni Dios kakolbek chisok pale ni kyokep chikik sa pamangkilan. Utimpat rakakwe machoka chikik may atyoka tril palakit sa papanelil. May haan na joka trilpas. Kwan ke anak kwan haan sika Kristiyana kil hadyali ke mat kapali mak may lakos ke joko chik angelak. Sarek li Dios na sa ochorik inanaleban. Matyali kakwa anak kwan si ke shokopal akalak lima usas paano nakwan yung shokak sa matsak li Dios.
Tishteli kagwa. Anakwan, shinlop, shintil, shpanet, ikanay kirakik, mas us irakak sa ating sa shpanet, chakli Diyos. Sada dyan nakwan, viajando voy para aquel hogar, jamás se devolver, jamás se devolver. Tsaka trajonelik. At siguro na el apostol Pablo, hilak. Every chekel Christian dyan, halay sa kemhep, mukosikil tarun na kay seka, haan retain ang aksyek isa spabalet, ot na kay snauchik parikwan lios, ut link aus. Eja kamamano ko sir. Every chekel Christian dyan, mukutok tibil, siguro na kay rasekan kitchen, hun sekan dyan na kay spanok out, paki aksyek ichan. Matak esok kuara likulal. Karuta paano re? Hona ka kamsiyon. Every eskush arrange ko. En cambio, kui akskisa spap angkili Dios saan haan truk ti seka yalak at siguro naranas je mukut pok tanap ingkicik li mensaje. Kutsaltas kosil. Mukutsaltas po maraksin po iling ka. So nagketsaos olak jeli Dios kanable maga ko anakwan o si tabanuk awut porque lain siklachu kwa chali Dios nasaos o siare nakonak na jelis lisnuemich elisut amar a Cristo quiero con todo mi corazón. Hancing na jesa choli quickly ish limak achiki mak se ram makunach hilishos achitrake. Giteli Dios kana hobok, gikaji na hobok, maana reka na siya. Amen! Chan. O naklitok siya hobok, umuoy re. Molchik atin, jinish lakwa sagwit in chani Dios, ulitok siya chumulok atin, jinish rasits in, makunacheta amen. Uli akilibre kwan, nasye, gloria a Dios! Chan aske. Porque makachi siya. Lima kachi kakalik rikin, nasye amen, nasye gloria a Dios. Katetakale, herman, dyan yung katetakale. Saruchi choch kwanko, tok nakadya at sak. Hokanak chinako kakalik, hokan chinako hobok, hokan chichik mas shiki na kadya chikibilkip. Make up ko nigat sak sutan ak nimat ko chiki. That's ak sutan. Sutan na lakata chikirman, kita terabich hobok. Naktinjat ako nakjibrak ati lain tingkako tanapani shiv. Kung kaya bakbitsanan ko nagkasot na kisyepal kibrak ati. Tagwapit ak sa rokiya, tagway sa kamyon sa bus ha. Kos enshmay na jeliratin. Ming ati kinasaksutan sa kinanayin ko sila. Porque anchik ralask akoli Dios. Laat tagwa kikikerman sa lag angel. Nauril palala kung sakalil. Yip chichabil. Renaktes ke buen testimonio chakwish. Naranas che siya tikisa sa angel ni Dios. Unak mal testimonio che chakwish. Mata chili kawa at ke buen testimonio chakwish. Kwili kwan kep sa richot na keril charula diom la panuho. Matesya chabil testimonyo ko herman. Gilaat mas nagkotopok sa ako church. Matetespa sintatakay sa altar. Aran nga siya, motimpa mo ka na skandal. Bichang kwan, tok numako kalikon to ting bichang lain. Tiyan nga siya. Dadyan. Hana pastor kung nagwil sa kapastor, lain yat kultik ni isik kamaan. Kung nagwil sa kapastor, out, pokirelas akol, mas kipro ng Espano, kahit sinarapirati ni Dios, bigyan ka na aksutan na kahit kapapaneh. Tento tat kiesas ka angkel ni Dios, sa papangkili Kristo Jesus. Matagwa ka at kamangkili ni Dios. Pas tikip ak ik, tikip ausak, tikip ating sa angkel ni Dios. Li ayunik yokesh haakon ating. O talents aknil yokesh singkil nakwan, mesok itsakulak. Kuchan chan nakes tali ak chan li kagwa.
Naktatuna chakrish la ak. Ayaw matuna using ihirtail ak. Kanatuna chakrish pariyat. Nakakakish akalap. O naktsuna atis. Konse chol stolok isip. Chip chkurirish pa. Jika aksila aksan. Aksin kwatis kajikish kere. Jisa sulul chan. Ataka, shul tagil apa shul. Pero la omo kushulota. Juan ka 5 sentido. Amén. Akal kekos elikakwa Dios. Gitat kanak sa kung kutan ya laat si kwang gatki ya laat si sat panong kre. Mukwanta li Dios, mukwanta lahat sa. Amen. Nasye sali Santiago 1, creo que 13-14, nasye lahat sa chan maay narale. Chimukuli Dios na aleng. Lina aleng ready queen chan haali na jola sa skaus sa chol chan. Haan na balakire chan. Betial que más la Santiago. Taki sa la Biblia rin tinapa. King atakil mujat ya Efrain jakat. Napanakat esmag lahat sa. At sila sa lahat basikat numtajan. Ateros magya nakakeslesensa sa lahat yuhap. Amen. Nacha sa altar herman, nacha kakwa, te kairi singkili maos saling kaos, te kairi singkili kibrak na lep saling kaos, el magkutwantas kwankil sa, yala ana maas kwankil, pero mag-es desens. Mate chiki puedo, chanchanas kasi steli puedo kule, mag-at ok chakaran kakito elke. Kamana kapare latsa, mut kaketa ko ikle, kakek na dik sinit, chigats ko nakwa. Redactor, hermano. Marito kasi kibangkila volume, kila atagwak mas sa li volume an, kuangkat sa syalan, panulios, kuangkat hermano sa stikilal, konarak ni Dios, tatkik, es como nageli Dios, disk es tuminal nageli Dios. Napala na kaya, kuara kayong volume, andikirak action. Honak es akli Dios naktrinak ustyo kachpanungkil tisjeli kakwa reliquin kwanchak Estados Unidos mayehanik in alintelong kway out porque yo chikwang deschalal ut nagulak chikurin espano echa sakageli Dios. Kwanke yo que se ayon chirish saks volume kanas tau kana kere bar kwani paltra mano Jose David ha anlistikilal anara ke kwang se chalali. Machanchan de la Armando li kagwa mantrok tin balaki ayo sa mono Armando ten ay de mono Armando to ay ko honte mono Armando usapin ako nakasyan shik nakachechake pero li kagwa ko kanta haan trilchak majoko chik majoko de singkili mausa kakin ento li kagwa tistechak li puerta se le kapen naranasche tok ik sa ángel de Dios. Amén. Hermanos is ginigagwa el chubekto okchok sabi ni Dios ko solista kanap lipayek. Amén. Cualquier solista na cual si novio sa estado de WhatsApp. Monak ko kan. Mi futuro novio chanas el futuro chan. Maona kaste ayos si kan. Araw tesje. Pekala machikaking sa poli sa po marzo kalang kwanda está utanakwak se harikuri ponga kwan junio, mayo. Akalan si kwanda está. Entonces kakwa Dios majita teng akili Cristian an kera kateng an kispanin kabano. Mas shik nire mo na friend kal spat ali no jok li Dios trak tak usak. La ima consulta que con la que es mi futura esposa. Ning con es predicación, alabanza, chishonil. Ana merilo mi estado. Lik ana ilo cree machado que nace mer que o kan salin contactos ta quilaran penak ta pa. Mo ko inkulop talain. Yo kira chino yip ko jokin ángel de Dios mo ko think irta. Mo ko think irta. Por eso lahat hermano Queen, kwanta kunak di herman nakagwati na mas us toh kul kwanagip sa altar toh nak laabagip sa la perfil.
Halita ko ano? Toko bago si Jabak si kinamama. Kat ko sa pabyon si kwat sulat at yoga si Jabak. Yos ni lucha li prueba ka. At yo ko si pasakabin. Entonces, arana sele king okesh kana bangkit. Shilos ban akidan. Shilos ban hobek. Shilos ban li atin. Ayos ka chininta biru okesh kana bangkit. Pero timpat age. Auto kina joga chimakikwak. Kijoga chimakikwak sa kawan ka catch all lo onibis kawali Dios. Para que yo cachi majecuac, esas cabaki de Carlos Panunquil, na quiesa de lamentaciones, cuita tiabak, la inca te tinten, porque ya sick, chani Dios. Lamentaciones 3:40, aranta aquí. A una de tiabak de Queen, pijan yo chimaco, chani Dios. Por eso, nasaunch all, hermano José David, hermano Armando, chiconeles es ángel, naknekik elech all. La igual su tinquere de Dios sali ochoch porque hijo le cliquin tijok sa ochoch. Tinquere le cagua ten aochik ik salak ángel. Cualquier hermano taquile ne que chinas chole ne que ese estado papá Dios ya no aguanto más. Tinquere le cagua. Macho de que sepa la que la telon cor Dios culpa al mare que Dios sepa el tenamit chenkin. Amén. Quereli Dios, quereli kakwa, kachinin tawiru kakwa. Mag oslas kanabangkili Dios. Mag oslas kanabangki sa sitoklik angel di sa tikip. Pas masamets ew, kanap tiskunili Dios itawasin kake. Liberar la juam. Etis chapli Dios li santimus la juam kwang li rao ka gikin kwang li kuyu ka gikin kwang li tulani la gikin kwang li usila la gikin kwang ele li santimus amaan renak tatkir sa angel Dios mag edisach oli ditsektanak mag edisach oli tulag mag edisach oli shkonil amli nas eli santimus renak tatkir utesjage Relixit yali escuaran nas esol. Relixit yali escuaran kalahpa manel. Entonces este timaya kawik inderman. Think eo kawik inderman. Think ama is aka aberman. Think ein dies mawik inderman out porque ne kerinak yoga chik exas angel Dios. Hoy ven lis tranquili Dios es bella chua. Dios es opte sin kere. Hana inaraki Dios sali kachuam nak tok ik. Kisir chskondina alo bresing li kachuam. Kasi skondili mausilal kwang kikin ya na sa ruchot kwang ko nakili mausilal nakabili mausilal skondili nakakausila haban na seli ka kwa Dios tento naktok sa angel khonalik au naking kata sa kablagok sa klinzas kawali Dios hokis seli kerman kwan railal kwan jo kasnom singkil pero karo naspa Naksaspena ayuna indi Dios at kirtesi, li Dios kispani milagro, o titapang hulak kabek, yaspena kachik titapanu, ho kispanu lak Daniel. Nakiskespes ayun lak Daniel chan, kiskechik li 20 días, makachin na reka. Holy chan chanak makali Dios chan, yo kinchi ayunik mo kunay kwek at silent chol chan, o naksing espeli ayun chan, pero shikis silent chol chan lak Daniel. Entonces, hulak li 21, skulun li angelik in la Daniel. Daniel. Sa speni kutanak sa kela ayun, la inshat kwa bichan li Dios re la Daniel. 21 días kela Daniel. Haru kutanda was keba laat, marak aktagwa si ganakwan, jot achol kalak aus. Marita je perska kelat, perkwaning angel si gaspanun kel. Yo 15 ayun hermano, mukusing kwata siyang sinchal. Cuando nakli out is kung sa beka tento nak tingkwang sa ayon sa sinchal makining kuag yo 15 ayon rin sa kawali Dios ukat kila ese man yo si kuyuk soga ka lain yo kinaki pero sing kuag sa ayon sa iliratin skokrain chol bukat la ese satan li kakwa siratin akili Dios lain si kuyak king maker man amen marene kirabi kwatin marene ore ke ni kertena kami sa Efraim si kuyak king mak Enak Diyos ko'y kamag. Matay ko'y imag. At kaekat all.
Matawid subek. Mikat kakanaw lik angel. Kauna kang kat kakanaw. Porque reli Dios. Magkuhay kuya talik angel. Pinati kakwakte ang kaunik at medos at tali Dios. Kilati kakwa na Dios at operar. Kwa yeli nanak Dios tes operar la kung sa kalil. Li Kristo na paladas panung kisali kalchuam pero tentot kapa tentonan kak etchuper lislo alak tos cheli Dios arantos ke liberali santil musiker. O sama kanda lawas venda. Shemaya kanda lawasi. Ang naking atat ko slakit sa karerurik ini Dios panakaan kuan sa nakikain. Li Dios haan kuan sa nakikain. Li santil mo si haan kuan sa linakikain. Cualquier ángeles sa chosacho que psicubete sa nakikain. Gloria a Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Kim Santil Musiek. Angelan sa Kodalain Santil Musiek. Cuayes chuam la telo bailo Dios. El cualquiera se esmero Dios. Más ahora fuego de Dios opera lisantil musik Dios que va a operar la tibel. Remeshibi que me eleva suenda. Ahora, fuego, sana, fuego de Dios. Más, 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 más. Quema, 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 quema. Libre cualquier hermano. Libre cualquier hermano. Santo la cuanquila lo Dios. Santil musier. It's amatsago natin alate loma inagwa. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate sobre este varón. Sopla, llena con tu presencia ahora. Suéltalo. Llena, Espíritu Santo de Dios. Más, más. Toca su mente. Examinar algo a Dios. Examinar algo al Yeshua. Ahora, Espíritu Santo de Dios, liqaq a Dios Dios que mal khonsek li hasash bella kholom utiha ish okchibek salati bel sana bakel sala khush akhalil. Ahora, Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Más. Tócalo, tócalo, tócalo.
ahora más. Tohnabal o Krish Manungkili Dios sa Shmeni Ministerio. Tohnabal o Krish Manungkili Dios sa Shmeni Achuam. Tómalo, tómalo. Ahora, fuego de Dios. Más. Empieza ahora. Empieza ahora. Empieza. Suéltalo. Achlis kon sa kalila te lo mainakwa. Achlis kon sa kalil. Sas abala kwankil. Chis konile na rek a Dios. Chiel sas kabala sa timosik. Ahora más. Quema con tu presencia, Papá del cielo. Atkakwa Dios y Chajedarek Akakwa Takanak libre Saskaba Lakikel a la cual a Dios más quema Dios. Examina su vida, examina ahora Dios. Opera ahora más. Lahat kung kat sa tiyahel taksila kung sa Diyosa, hermano. Kung kep osip chan doktor kyo kechibek sa likachang. Lik angela in mo kung mag-atas yala li kyo kes panungkil. Lipletik kyo kes Dios sa alo kres kebal. Mase kung kira tes num takles medis kunil. Li kyo kes kulmas num singkil. Kuaran lemet eule kawilal. Mas. Fuego, más, quema fuego de Dios, quema fuego de Dios, santo la cuanquilal caco a Dios, santo la loal. Kuako na nagkachika, aunak mas kauning kul sa lag angel. Misat sa chol chali Dios. Nakyo cha kabret singkil sa kung kwan kilalik ul chali chuskundli railay ko kachkul balcha. Sa lako choch mas napal do kachnum singkil cha. Kuako na nagkatkanachi makatis sa ila chol sa chan chuskundil cha. Abanan sa konala inchali Dios. Ting elamet ew. Natatsukik sa nakikainchan. Buko tatsukik ako na sa chalchan. Tatsukik silik ingkwan kilalo alchali Dios. Mas. Quema. Ahora. Fuego de Dios. Suelta. Allá está.